Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osapo engkani letu ala uru ajeku meloki reviewi. Jadi rila lena engka set di bo operation manual ye ake gunana pekugi carana ipake alae. Jadi yana bo nae engka to set di kabel kila lena colokan na. Oke. Jadi kui pertama ajewe. Oke, make model na. Jadi ye dingi cabu-cabu napai bisai. Kaki lalenge papesek-pesek na. Jadi pertama aje matuk pipi taki. Engka to ne tombol na. Jadi yae untuk wetuna otomatis na 15 menit odito ya toro 10 5 syare odi ya toro ye ake gunana set die nanti engka tekanan poliase. Jadi na pese aje poliase pakai udara ye tombol set die gunana modelnya carana mapese-pese aje. Jadi pala kaje pekugi carana na pese siaga rupana aku ye intensity atet derena pese na kuaje maga tedena engka telu api leng kekuatan na pese aje ye untuk tombol nareko makece aje dingi pake wedin apa pelai aje cocok aku meke ki cede ye tombol on off na. Jadi ye untuk wetun nama tu pai takwe siaga menek. Jadi ye makan jak lade aku matekok-tekok ki na pesek-pesek aje we pole yase si bawah pole yawa. Merek na ye merek Bembo ku so pilih promosi liangnya makokange arwara tu na 30 sebu dek na bisa matu ko imondrie makadasi ku mu pagal linai tambahi ongkos kirina lau Sulawesi Tengah sekitar 200 sebu jadi set di juta 60 na sebu sekian. Lo coba garek sapo pitaki. Oke sapo coba nih. Jadi kurani jatuh dorong colokanna poleku imondri make model nai ipataman ya je makwe udaki ku kaderai apa di pese tombolna. Jadi maku model na sapo 15 menit na pese ni aje poliawa. Maka njak lak de ipake nareko matekok ki.